Lochenga tengire tibu yeigo. Kwaro linge kalende ni bwate tofauti gite ne mwakolieta. Tofauti kie. Kalende ya very so funny. Yani kero koligereria litukolia Monday, ili lengi litukolia Easter. Na lili lengi litukolia April Fool's Day. Ay maajabu. Ngwa ngaine tu style gite April. Njoma ete obigia gendo kia bete kwa nkonya nkelinga tena maite kwa maite na ndo ndi ukubwa temero breito abo kumanyanga lero ne itukoki itukolia abantu kongaino tokungaino daga muntu ya buno bulimo tigango tebi job ngatebi gunga lero ntagete yani ngugorere ndagira gitingia dina kwa bili yangu maise komo be nkagenda ngapine ligwe location ngaenda ngaikaransa uneta bitokana lete unaba subati ngekera kwa irirwase yenda saba kelio tanya kolia talia yo gwakane bill no mondo mungao gwakana tata ngamenya kwembore ngokabo no bokuma engoko full ingegasa ngatebu ankayole saba keliwete go saba nchirande gocha kanya kolingo chande my friend simie yachite muteja ngari gamora we ngatebona lena linda chenche chebiasi butuko bwakia timaiti go sejo munacha kolenza kibweka